Mawuok e kaunti ma Baringo nyiso sirkal mondo oket okenge mag neno ni maundu ma osebedo katimore e kaunti no orumo chuth. Kwayo makama ochiw ndalo achiel bang' jo maundu mayanyo matimo kuo jamni nego ruoth e gweng' ma Chebilat mayudore kar chung' od bura ma Tiaty. Ka giloso e kind alama mokelo dinde mopogore opogore ma bende nyo yuore gi jatend jotij piny owacho Felix Kosgei. Jotelogo okoni en ting' mar sirkal keto arita moromo ne jopiny. Jotelogo okoni ruoth manyonegi moyang kaka Victor Sebe nyo oriko duoko diek mayande okwal ka jotelogo okoni mahundu makinde ka kinde osebedo ka thiro dongruok e kaunti ma Baringo. Kosgei tutembee kuhubiri amani pamoja, kujenga mashule, kujenga makanisa. Delay is not denial. Na nilikuwa nafikiria hata siku ya leo ndugu yangu Kosgei, sababu wewe Felix Kosgei na wewe ndio yuko na vifungu, kwa nafikiria hata utalete BC ya Tiaty Central. Yeyote mwenye alikuwa na hila ya kupangia sisi alikutoishi kwa amani hapo Loruk, hiyo ndio line yako. Ukifanya makosa unashikwa unakwenda. Hatutaki mambo ya uhasama tena. We are doing very well. And please pass information to President kwamba deployment yake ya askari imesaidia pakubwa sana. Ndio amesisitiza na amenituma na amekuja hapa mara mingi. Anataka kuona ya kwamba tuko na amani Tiaty, tuko na amani North Rift, ili tupate maendeleo kama sehemu zingine za nchi hii. Amani ndio itafungua kila kitu. So hakuna shortcut, lazima